Efesotɔwo ƒe agbalẽ 2. Agbegbɔgbɔ to Kristo me. Miawo la, miezu ame kukuwo ɖe miaƒe vodadawo kple nu vɔ̃ siwo me mienɔ esi miedze xexea me kple yame ƒe dziɖula yome. Gbɔgbɔ si le dɔ wɔm fifia le ame siwo gbe toɖoɖo Aƒetɔ la ƒe dziwo me la ta. Mi katã mienɔ ko abe ame mawo ene tsã. Míaƒe agbe ɖea nu vɔ̃ɖi siwo le mía me la fiana, eye míewɔa nu vɔ̃ siwo me míaƒe ŋutilã ƒe nudzodzrowo kple susu vɔ̃wo kplɔ mí denae. Míedze agbe baɖanɔnɔ gɔme, elabena wodzi mí kple dzɔdzɔme vɔ̃ɖi. Ale míenɔ Mawu ƒe dɔmedzoe la te abe ame bubu ɖe sia ɖe ene. Gake ɖe lɔlɔ̃ gã si wòtsɔ na mí ta la, Mawu, ame si nye nublanuikpɔla la, na agbe mí le Kristo me. Togbɔ be míenye nu vɔ̃ wɔlawo hã la, amenuveve wòtsɔ ɖe mí, eye wòna míenɔ anyi kplii le dziƒonutowo me le Kristo Yesu me, be le ɣeyiɣi siwo ava me la, yeaɖe yeƒe kesinɔnu kple amenuveve sɔgbɔ si wòɖe fia to eƒe dɔmenyonyo me la afia mí le Kristo Yesu me. Le eƒe amenuveve sɔgbɔ la ta la, míekpɔ ɖeɖe to Kristo dzixɔse me, menye nu siwo tso míawo ŋutɔ gbɔ o, ke boŋ enye Mawu ƒe nunana, menye le dɔ siwo míewɔ la ta o, be ame aɖeke naƒo adegbe o. Elabena Mawu ƒe nuwɔnawo míenye ame siwo wowɔ le Kristo Yesu me hena dɔ nyuiwo wɔwɔ, dɔ siwo Mawu dzra ɖo ɖi na mí be míawɔ la. Míenye ame ɖeka le Kristo me. Eya ta miɖo ŋku edzi be tsã la, mi ame siwo menye Yudatɔwo tso dzidzime o, eye ame siwo yɔ wo ɖokuiwo be aʋatsotsotɔwo, nu si amewo tsɔna asi wɔnɛ la, yɔ mi be aʋamatsomatsotɔwo la, miɖo ŋku edzi be ɣe ma ɣi la, miete ɖa tso Kristo gbɔ. Mienye Israeltɔwo o, eye mienye amedzrowo na nubabla si wowɔ tso ŋugbedodo la me. Mɔkpɔkpɔ kple Mawu menɔ mia si le xexea me o. Gake azɔ la, mienye Kristo Yesu tɔ, eye togbɔ be mienɔ adzɔge tsã tso Mawu gbɔ hã la, azɔ wokplɔ mi va egbɔe to Yesu Kristo ƒe ʋu la me. Elabena eya ŋutɔe nye míaƒe ŋutifafa. Ewɔ ŋutifafa le mí Yudatɔwo kple ame siwo menye Yudatɔwo o la dome, eye wòɖe mɔxenu la ɖa, eye wòɖe mama ƒe gli si nɔ mía dome tsã la ɖa. To eƒe ŋutilã me la, eɖe se la kple eƒe ɖoɖowo ɖa. Eƒe taɖodzinue nye be yeawɔ ame yeye ɖeka tso ame eveawo me le eɖokui me, be ŋutifafa nanɔ wo dome, eye le ŋutilã ɖeka sia me la, wòana woazu ɖeka kple Mawu to atitsoga la dzi, eye wòatsrɔ̃ woƒe fuléle la. Eva gblɔ ŋutifafa nyanyui la na mi ame siwo nɔ adzɔge ke tso egbɔ, eye wògblɔ ŋutifafa na ame siwo te ɖe eŋu la. To eya me la, mi katã míate ŋu ayi Fofo la gbɔ to gbɔgbɔ ɖeka ma dzi. Esia ta mieganye amedzrowo o, ke boŋ mi kple Mawu ƒe amewo mienye ame ɖeka. Mawu ƒe aƒemetɔwo kple Mawu ƒe dumetɔwo siwo wotu ɖe apostolowo kple nyagblɔɖilawo ƒe gɔmeɖokpe la dzi, eye Kristo Yesu ŋutɔ nye dzogoedzikpe gã la. Le eya me la, wote xɔ la katã ƒo ƒu be wòakɔ azu gbedoxɔ kɔkɔe na Aƒetɔ la. Le eya me la, wowɔ miawo hã ɖekae be miazu nɔƒe
si Mawu anɔ to eƒe gbɔgbɔ la me.